Alright, Mutageri wa Meru TV, karibu kairetu dhero togeta gira monto. Oreza kari kiringa dheiti shietu, mbere ya kwandina kadheiti The Daily Nation, kurokinga dheiti The Standard. Ireto kadhero tokedu ujaka kutagera na kurokiko dhoma manto kadhumba. Oreja dhiritwe jagita nambere. Kadheiti ya The Standard rokiriro na arua. Kadheiti ya The Standard rokiriro na arua. Erina ambicha rais wa ndaguru wa Kenya, William Ruto. Na kire mbicha ezi kuri na mbicha ingi idhano iri kurikana nibia tetheria bae kana barabe takwa advisors afu eguru kadhiti andika burden of advisors kadhiti ya the standard andika burden of advisors nero kurikana thirikari ni tumera nkuruki ya bilioni 1 o mwaka kire kuri mishahara na manzangiza ubichi ekiri advisor mirongo iri baraba kwerekana bari tangoge ekiri utongera bara William Ruto geto kiranga tete kuona ni ate advisor baba ne baba inge gukurukira kiasi rogono rudo erege advisor baba ba Rais William Ruto tukarona karatasi ne gatona na karatasi ne gatotano ndeni ankadhiti ya The Standard rogono runga tukarona karatasi ne gatona ne antobadatu ibarare kirina ko watona ara antereche Migori nyuma Rais William Ruto kwithiro akigerano kiratu Regono tukarona karatasi ne kaugatuna ndeni ankadhiti ya The Standard antobadatu ne bekiri mpene nara antereche Migori na bobo ne nyuma Rais William Ruto kwithiro akigererwa kiratu yes izi chamo nataka datu edo jaga na betikire to amberie na rogono karatasi gatwire karatasi gatwire ndeni ankadhiti ya The Standard karatasi gatwire ndeni ankadhiti ya The Standard A global attention shift to Vatican City as the Papal Conclave begins. Baruga atim a sacred college ya Cardinals bakadra bakesha mania na Vatican ntuku ya rojo. Cardinals baba bakadra bakesha mania na Vatican City ntuku ya rojo. Araba kamberia motaratara joku dhura popu ongeo mweru. Na bobo ni nyuma Pope Francis oro akwire tariki mirongo irine mweka 2025 April. Kuririkana na andika ndino baba bakethira bageshemania ntuku ya rojo kwamberia motaratara zo kuthura popo mweru na babo ni nyuma ya popo kwethira agetutika tariki 21 cia mweri muthiru kuririkana kuringana na mitaratara ya kanisa ya Katholiki batebatere kwethira bakiringa kampeni kana kandi no baba baraba kethira bakithura batebatere kwethira bakiringira kampeni kana kwethira bagita marite jao mbere naro kurikana kandi no baba ibajo kiyage ntoke gwetwa oath of secrecy kana muma jo kwethira bateguita siri jo kiri oath of secrecy kandi no baba badara bakirita batika uge ome oragokari number 2 nara Vatican ndereba aritingoge bogi mabomwere antabaraba barugaire byo korea na antabange barabonda bakusikana na kandi no baba kinyabo ibajo kaya muma jojo ire gwetwa oath of secrecy Nika na batakethira bakirita siri ira chigethira chigeta na mbere kagita ne gakuthurwa gwa pope ko rugono karona karatasi ne gatwire ara ntuko rojo na nde cardinal bakethira bagishemane na Vatican City gutigira ne bakuthura mutarata ya kwambiria kuthura pope ongi umweru rugono karona karatasi ne kaugatwire ndene kadeti ya The Standard karatasi ne gatudatu kadeti ya The Standard Bakuga officers in Baby Pendo case charged with rape, murder and torture. Ukona mbita mabisa hapa polisi, umwari manyakana Lensa Achieng na Joseph Abanja. No, wate mabitha, baba ni Ashiari, Baby Pendo. Lensa Achieng na Joseph Abanja, baba ni Ashiari ba mwana wezikeneta Baby Pendo, bentu wekoti ya milimani ntuku ya goro. Na ara mabitha hapa polisi bakurikana nebara ikitokotini. Ngako thomera rogono ro mutageri nikenda ukarikana arege kuokia Baby Pendo ke umire na ke umire mwaka joiko na irugono karona karatasi ne gatatu baruga nkuruki ya mabitha mugwanja nkuruki ya miaka mugwanja ni nkuruki ni miaka mugwanja kurukite na ndi nyuma egekuokia Baby Samantha Pendo na ntobange 39 baraba akwire kagite ne post election violence ya 2017 na ntereche Kisumu Mabitha bana polisi ntuko yagorone barombere kwithira bagikinyithwo kirikoti nara Nairobi nonto boma karika jaja jarana gechonko jetwa crime against humanity
John Chego Masham, Elina Kogei, Cyprian Toby Wakio na James Rono ni maabitha barabara mbere kuthura bagikinyithwa kirikoti mbere ya mugambithania jaji mugambithania Margaret Muigai aria barambere kuthura bakiregana na itiru kuringana na katheti ije kana karatasi negeto gatatu kuririkana maabitha baba barethitango na etiera gikuo kia mwana ucio ijikena ta Bibi Pendo manto jegio kugwata kurukia inya na kinya antu kuthura bakigwato bakiora baitembecha gategatega chiringi 500 monka chiringi 2000 ngurikanie ni makarika jare umere kagite nega post election violence mwaka ne 2017 na ara antereche Kisumu 7 years ago iro kono karona aza ya karatasi nega tutatu arande mabitha baba barekero kare continue goro no ntuba kiambere buru igikuo kia mwana ucio izikene ta Bibi Pendo oro aragero kagite ne kam kumanya rugono ru nkuruki mutegeri enkatheti ya The Standard ukethro kiro na karatasi nege tuthatu karatasi ne gatuna rukiriro na ruende ne enkatheti ya The Standard karatasi ne gatuna gakauga Ruto's bloated team of 20 advisors drain 1 billion from taxpayers. Ngakuthomera rugono ruru karatasi ne gatuna bakuga atim kagite na kana Rais William Ruto athondekere thirikari nethira gikira wirane na kuga ati agatigira na kwinika namba ya presidential advisors na ugete ende kuringana rugono roro andiki karatasi ne gakam baruga. However, Ruto nande arena at least advisor 20 bamwe barapako serve kire twanya to CS kana cabinet secretary bangi bare serve kire level ya principal secretaries ni arago kurikana advisors baba barona muchara namwe mbeche chekorana bichi chiao chonde chirija 1 billion annually kana 1 billion o mwaka. Kiuria kira kiuria tukirinka thetieze ni kwethirwa rais na kwethirwa na kubatara kwethirwa ari na advisor baba bonde nige kiuria bori tikithira rais na kubatara kwethirwa ari na advisor baba bonde baraba kuriwa muchara jo munene ozo. Kuringana rugono ruru karatasi ne gatuna ibeje nengerekano aria rais kire mwaka jo mojo kurukite advisor baba ongerekete kuma advisor 7 beta advisor 20 nako kurikana still no kuongereka advisor bangi nyuma ya rais kwethira akigwatana na Raila Odinga kire broad based government no bongereke ibeje nengerekano akagita ka ure wari rais Mwai Kibaki ura wari na advisor akibathatu Mwai Kibaki ari na advisor akibathatu umo advisor wawe zikeneta Professor Kivutha Kibwana ojo ari advisor kire manto jege katiba na youth affairs advisor onge Kibaki ari Rafael Tuju ure wa mutetheri kire manto jege media affairs ebo bari bakibaki lakini wategara Ruto ni anto 20 ibaje ne Marito Zawaja Makau Mutua Moses Kuria David D Monica Juma anto baba inge mamutegeri ukabona karatasi ne kauga tuna na ndeda kukwerikana advisors baba bare ibaba inge kupitia nkurukie kiasi karatasi yo kauga tuna nthiguru karatasi kauga tuna nthiguru borisi na ndene beteta na mbere na kuthingatira ikarika ria rais William Ruto kwethirwa akigerero kiratu na arantereche Migori kagite ne kare ararairia kari gakothomera rugono ru rwekaratasi ne gatuna kirikathite The Standard bakuga akariba ntereche Migori nande ne bachumbiretie na kuariria na kuga ura polisi boneke na gweta na mbere na kugwata muntoro kurikana no agerere kiratu kiria kiombere kwethirwa gikiringa rais ntere cheki hanja ntuku ya Jumapili kan ntuku ekiumia ntuku agoro polisi bakera ne barombere kwethira bagi confirm kirandeki banka thetieze na kuga ne barekite na kugwata kana gwikira mpene athoganiro bathatu kya athoganiro baba baire bao baririkana abaringaira rais gituma ira igitwa heckling abaringaira rais gituma umwe wao no kurikana noe na agerere kiratu kira kiombere kwethirwa gikinyira rais William Ruto kagita na kare arairia akari ko kumanya rugono runkuruki lokaro na karatasi ne gatuna karatasi ne gatutano bato choke kaire kira advisors baruto haja na ande bari ngimbicha bare bonde
bari ngimbicha bari bombe bari advisors barutoka bona ut orogono rango thomera karatasi nako gatuna bamakau mutwa Moses Kuria omuntu ari ngimbicha na andikwa kanya karaya gwaterite kiri kwa advice rais senior advisor constitutional affairs makau mutwa Moses Kuria ni senior advisor council of economic advisors kwena David Ndi chair of the president council of economic advisor Monica Juma national security advisor ibaba inge mutegeri bombe okona kanya kara mtu wa igi ntukirana ndege kurwa kethira rais na kubatara advisor baba inge uju na bonde barere wa mochara jura mawaziri bakolewa kana PS bakwithroa bakiriwa ekonoru okaro na karatasi ne gatotano togeta nambere na ripoti yetu ikaratasi ne katonana karatasi ne gatogatonana rukiro na arua baruga polisi omwe kana polisi ni omwe wa ntobana baraba ekirito mpene no ntoboge ku kia urewa ari mujumbe wa Kasipul Charles Ongondo ya ntabaraba na bekiri mpene kurerekana omwe ni polisi kana ni askari ngakothoma rogonoru karatasi ne gatonana kaditini ya The Standard baruga antobana ario abitha wa polisi ni bekiri mpene nonto bwa kukua kana assassination kurago kwa Kasipul member of parliament Charles Ongondo were ririkana antobaba kana thoganiro baba na ndeba kedrwa bagikara kwa polisi kiri ntuku wingi 30 chithite kagitana karo chonkoni bo kedrwa bogetido na mbere kira thoganiro baba ni amwana William Imoli Shingali Juma Ali Haikal Douglas Mushiri wa Mbugu na David Mihigo Kagame baraba kurikana barombere kwithira bagi kuwa mbere ya mugambithania wa koti ya njeki yae area DCI barombere kwithira bagi apply antama baithira bagi kwanda ene kendo chonkoni bothira bogetizo na mbere mantaza jaji takagita na karia pathologist wa thirikari ejekana ta Johnson Oduol aroitera ripoti ya konani mujumbe ojo wa Kasipul akwire nonto ubwa kwethirwa andamwe nyingi ikiuma mwerezo awe ireto excessive bleeding nyuma ya kwethirwa akira thoma itaja 5 kwa okona karatasi na gatona na mbicha ya ntobaba baraba kurekana na thoganiro bana baraba ikiri mpene na umwa wa ririkana na bidhaa wa polisi na barana ndiba kurekana bakethira bagekaranda ene kwa polisi kwa ntuko ingi 30 uchonkoni bogeta na mbere owawo karatasi ne gatona na mutegeri okethira rugono rwegie family imwe karatasi ne gatona na kwa family imwe yanto 25 bare sibitari kagita na gakanyuma boko nywa area rithuki kuririkana at least 25 members ba extended family monara Bunyosi village Webuye constituency Bungoma county bare sibitari kagita na gaka sibitari Webuye county hospital nyuma boko kuririkana banyure area rithuki ira gwito toxic milk kuringana na ntababa baruga ati area rere umire kire ngombe area yari gutritwa kana area yari kwewa ndawa area rere umire kire ngombe area yari gutritwa recently na nyuma abo kunywa area rere kurerekana ne bambiririe mathina ja kiu bangi bambire kurumwa ne mutwe bangi bethira bagitaika na kuigwa joint pains kintu kirana ne kiratumire families yanto 25 baikwa cibitari gutungatirwa nyuma abo kunywa area rere kwerekana raumete kire ngombe arikitie gutritwa karatasi nege 10 karatasi nege 10 irugono rwegie mabitha bakeWS sorry ukona bare mbere ya mugambithania Kipkurui Kibelio nala na Kuru Lokot baruga mother of missing fisherman claims KWS tried to bribe her to drop case ngina wa Brian Odhiambo ari mtogotege samaki kana fisherman Nedreto akimenerirwa ngiro KWS rogutagera nyamo cheke thakam nikira kuga ate ne bakogeria kumunenkera nkukumo kana kumukukuma nikendaga atajanirie gamba elia kura kwa mwana wawe urokwirikana aurere nyuma yo kugwato migwateni askari baba 6 ba KWS na ndengina aduga askari baba KWS bakogeria kumwera bamunenkera mbecha ombe kodhiro agitajanirie gamba riri Odhiambo aurere January 18 2025 that is mwaka jojo na aurere kagita na kale arenjare ne chema bidhaa 6 baba ba KWS barabara ikitegu iko koti
Kuringana na ngina wa Odhiambo aruga ati ngina ijekana ta Elizabeth Auma aruga bime bithatu bikurukite kwe muntu wejire kwawe witwa Mr. Osea neza amweraga atumwi nontu bwegambara kura ko mwana wawe nyuma ene ngina kauga muntu uju witwa Osea na amwerere ati kakwanda mutetheria bathirie egambariri na nkuruki ba amwerere akuoti any price yani augembe jiria abatara kuriwa nikenda akarekeria egambariu rumba kuthura rigita Edugande mokuruzo urane ngina wa Odhiambo ro orire njarene chikere bless akuga neka kede bless bakugeria kuthura bakimuhonga kana bakimukukuma atezaniria egambariri baruga Odhiambo akura 18 January ya mwaka juju monkera nande atoneka na urire ari njarene chema bitha papa patantatu bakende bless barapa pamugwatire na monkera nande atonekana atuiro guchuwa nara na Kuru National Park atonekana monka kagite na gaka utwa wizi nari kethrari moyo kana atemo irugo no karona kau karatasi ne kauge 10 ngatheti ne ewu ya The Standard ngatheti yakwa ya Daily Nation karatasi kambere bakoga Ruto office gets 2.3 billion facelift baruga nande obisi ya rais nande niongeri kigina nande kana nkero 2.3 billion cheko mechencha kana cheko meretera maugararuku kidogo facelift nego chencha pengine rangi kuchenja mabati kuchenja something itene interview kuna ande kabineti nilikitina kureke na kugara obisi ya rais edro keonge ekinenkero 2.3 billion chia erego to facelift rikono tokarona umbere karatasi gako gatuirike nkathitiniyo ya The Daily Nation niyo ndarikia gutonyera imanto jegie popu ukana na karatasi ne gatuire Njoe ikadino ejikana ta Cardinal John Njoe augeta we atirari kwi kana atirari kwa gweta kere kithurano kia popu mweru rikana Njoe kinyawe ni Cardinal na nabatere kuthurwa ari umwe baraba kuringa kura lakini Njoe and augeta I was not invited to election of new pope rogono rudum ero karatasi negatuire katheti The Daily Nation ero kugatire urianwe ake Cardinal wanthigurwe Kenya kagite nagaka John Njoe naugete we atombra kwithirwa agitwa na Vatican nikenda kwithirwa agitonya kiri kuthura popu o mweru Cardinal Njoe augete Cardinal barabethagirwa bagita na kuthura popu bethagirwa bagitumiro official letter ni Vatican Ntuko yagoro akiarianiria na katheti ya The Daily Nation augete we monkera nande atoramba kwithirwa akiamukira baruga eu ya kumwita kire kithurano kire gikwerekana gikambiria ntuku ya rojo Cardinal Njoe arugire zaza nyuma ya report kwithirwa chikire keruo chikiugaga ateretere Vatican nonto bwa mbajua kintu kuria kuga areteu ibaroga akiwa aterethirwa agitumura gwitono antu barade bakuga Cardinal Njoe atete nonto bwa kwithirwa ena mbajoka na ereba gwita ill health lakini na arege nena mantu zaza na uga it is not because of health ne warugire ko urukona rogono rukaratasi ne kauga twire nande Cardinal Njoe atethirwa ari umwe wa Cardinals baraba kethirwa bakithura popo ntuku ya rojo kakuma ntuku ya rojo karatasi negakwa gatotatu ngatheti njarene ciakwa kagite nagaka ni ngatheti ya The Daily Nation karatasi negakwa gatotatu ngatheti ya The Daily Nation ngategera nkona baruga families of youth killed during anti-tax protests reveal pain demand justice Meshi yambeo mbethe barabara kirina kuragwa kagite na kara kwari na maandamano ja Gen Z na ndene nibone ne kiriro kyao na kwithirwa bakiromba kyoto kithirwa gikionekana ngakothomera rogono rukaratasi ne gatatu Joseph Mwangi Njeru baruga motorero jwawe tutudire tojo gitabu bwega kuma mwaka muthiru kagite na maandamano ja kuregana na tax kana ja kumenyekana ta anti tax kuririkana nyuma egekuke mwana wawe mbere kuthurwa gukuo kire demonstration ira cheteta na mbere cha finance bill June 2024 ire kurikana na ndi mutorera jo hicho achencheria u nyuma ya mwana wawe muthaka wawe kuthurwa agekua muthaka wawe ijekeneta Kenneth Njeru na ari na miaka 21 na ari akuthirie cukuru ya secondary
lakini etereta kwithirwa agitonya college na gina netereta kwithirwa agitonya college na ithia muchura ngugi ecia welding nigukwirikana na nandi kuririkana Njeru ujo Kenneth Njeru ari first born kiri family eze na mbeti ile onagana atethairia acio muci nyarago kwirikana nandi muciari ujo aruga we muturiro ujo agarukire nomba kuthirwa agikurukira kirirogi kinene na monkera nandi nkoro ya weta borera nyuma ya mwana we kuthirwa akiuragwa kagitana kama maandamano jara ya Gen Z kana maandamano jara ja anti-tax. Njeru aruga ari muthie kwaraniria na mwana wawe ageririe kumwira agetagire street kire maandamano lakini mwana wawe bari na achore bomba kuthirwa bagita Monkana City Center. Na au niona ndi mwana uzu wawe mbere kuthirwa agikua na ethire mwirijo mwana wawe na ara city mortuary niona ethire mwirijo mwana wawe na ara city mortuary. Kwa hiyo okethira ukionaga mishi ezi nethiritwe iri na kieba na kiriro no nto bwana barabo mbere kuthirwa bagikua kagita na kara kama maandamano ja Gen Z irugo no karona karatasi ne kau gatutatu karatasi ne kau gatutatu karatasi ne gatona imanto jegie ikulu nani ya rais amana ofisi cha rais ikethro nande ikinenkero 2.3 billion ya kurithia facelift kiri budget kukerekana Kenyan taxpayers na ndeba kadha bakira mambilioni nikenda kwa pungrendi obisi ya rais William Ruto kiri budget enjero ira kambi implementation kwa mbili ya tariki ya mwezi Julai mwaka juju. Nera ndiko kwerekana obisi yezi ikethra kiongero 2.3 billion allocation ire ikethra ikinenkero kiri budget enjero nikenda thithiro ginto gitwa rehabilitation na ginto gitwa refurbishment. State House Nairobi na State House Longes Chombe ikethra igisipendi 894.9 million kiri rehabilitation. State House ya Nairobi irene onene na State House Longes ireti entere mwanya cha mtheguru wa Kenya igatumira 894.9 million kuthithiro rehabilitation. Igi ntoka akiona karatasi ne kaugatona are kuthira mbeti ritsikatha chikenenganirwa. Right, kukerekana karatasi ne kama mugwanja baruga ati Ruto security tightened following shoe incident. Ukaria bwa rais William Ruto na ndine bongeri nkoroki nyuma ya ikarikare arerare na ara migori reagia rais kwithirwa akigerwa kiratu kuririkana kagita na gakana ndim ukaria bwa rais ni bonekana kwithirwa bokiongerwa nkoroki ngakothomerera rugono rwa karatasi ne kauka mugwanja bakuga security na ndi ya rais nithiritwe ikiongerwa zaidi nyuma ya kiratu kiragererwo ntuku ya kiumia. Borisi barabamba kwithira bagikaria rais na ndeni bambete motanatana jo control crowd iria gwitwa strict crowd control uraba kadara ndeba ke control muinge ibethete bakijana metaratara imero na ingia gutigira ndeba ko control muinge na njira ya mwanya na nkuruki anto baraba komba anto batumba kwithirwa kana bagatakagira anto mono baraba gokiria intota chuba chendoje na anto baba okera weekend ko gokiria chuba chendoje na gokiria into binge iginto geketha gitakagiro sana ne borisi baraba gokaria rais kana kagita na kara rais akwariria mwingi nkoroki kwena ugaruruku bonge bothithitwe kirinjira ira rais agatumaira kwithirwa akiariria mwingi yambere ura rais ariria mwingi areke sunroof ya ngari yawe sunroof na ara umaira iguru kiringari na kinya kwithirwa arige podium ko ugaruruku boka thithwa kire rais kwariria anto ke sunroof ya ngari na kinya kire podium. Number 2, mabitha nkuruki bakathira bakiongerwa na ndekire rais ne ugo kwerekana more security officers na ndei bambeta kwithira bakiongerwa na mono monore arari miguru kudikana ibarongerero nkuruki bamwe baumete migori county enforcement na ugo thigira ndiba ku control anto baba okona rogono rodo ikatasi ne kama kwanza rodo ni ande okaria barais ibudhiri tona ndebo kiongero nkuruki na metaratara yao kwithirwa kiarie mwingi ikethirwa ikigaruruka nyuma ya mantu jara jaumire na ari antereshe migori ari rais onekere kwithirwa akigererwa kiratu. Iu ni mwetiango na mutegeri ireti ngathitine cietu rokiro narua mbithikiria mbithiro nkitiga irau
betigire mbithiro ngetigagira na nkethiro angechokagira na mugani guto ntuko ndene ya mubango jwa turinge ime twithiro tukariria manto kathumba jegie witi na mbere na utongeria bwa counties ithiro orena kagita gakega na nkuruki inchokerete kiri mubango jwa turinge ime. Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. At Lifecare Hospitals Meru, we believe in excellence, compassion, and innovation. We are not just a healthcare provider. We are a seasoned system for healthcare solutions, transforming lives across Kenya and beyond. Our state-of-the-art critical care unit is designed to deliver life-saving care, equipped with cutting-edge technology and supported by an exceptional team of over 40 specialists and surgeons. With our ultra-modern operating theatres and a team of world-class specialists ranging from neurosurgeons, orthopedics, trauma surgeons, cardiologists, pediatricians, and general surgeons, we are equipped to handle the most complex medical needs. Our advanced imaging technology, including the 16-slice CT scan and digital ultrasound, ensures precise and timely diagnosis, allowing us to stay ahead in delivering quality care. We have invested in a fleet of advanced life support and advanced cardiovascular life support ambulances, ready 24/7 to respond to emergencies, providing critical support when every second counts. Our diverse team of consultants and surgeons, from ENT specialists to dermatologists, dentists, and maxillofacial surgeons, gynecologists, urologists, and more, work together with a skilled nursing team to provide care that is truly better together. My name is Stanley Nyandega Mariga, the Director of Hospital Operations at Lifecare Meru. In pursuit of excellence, we've set up a dedicated corporate wing to streamline services for our corporate partners. With a proven track record in reducing turnaround times, we are committed to serving you better. Our services are available, are accessible, and affordable to both the cash patients and the corporate patients, and also are using insurances. Efficiency meets excellence at our express counter on the 4th floor, which is a fully equipped corporate outpatient wing designed to save you time while ensuring you receive comprehensive, personalized care in a comfortable setting.
From our 7 units across Kenya to venturing into East Africa, Lifecare Hospitals is redefining healthcare delivery, bringing advanced solutions closer to you. Choose Lifecare Hospitals Meru for excellence, innovation, and personalized care. Together, let's make healthcare better. You can reach us on 0733 431 934. That is 0733 431 934. Lifecare Hospitals Meru. Better together. Nwethiritwo gichwanaria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na stairero kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaja ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Dhere FM okaigwa kore no ntobote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nande no utume maoni jaku gukorokera email yeto area ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana toringere thimo gukorokera 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya.
Mumero itwakwigire wirane ati kagita konde ntugo chionde tukenja nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingivyo kwenjela ivobi ukinyedheria nteto ora sio tukinyela Moroto wetu na ukumenyithia monthe mara makuthina mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wira bubu. Mumero augire waiwoge mpe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu waka karamata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni tititinkathe kwagirithia uthomi na wandiki bwetu kwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati. Kawethira bambitani Farminers wa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ndeto ntigo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumanne ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ndeto ugoro na chintu cha Jumatano na Alhamisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukiritha mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV. Ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene ya nteto cha Meru TV rukiri nkuruki tochamania ntuko chionde cha Jumatano na Alhamisi kiri nteto cha Meru TV ogoro Watandira na uni terimbabu kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri. Watandira nani Njeri wa Cheupe ntuko chionde cha Juma na Jumamosi ngekuretera nteto cia Meru TV ogoro na ntuku ya Jumapili kiri mubango lwa rumuri rwa siasa. Tuko idha ndato mutageri wa Meru TV re ntuko Jumanne karibu sana kairende na mubango jwa turinge ime ni mubango tutigagira neto kuretera mutongere waku nekenda kethro kyari manto kathomba ja kuonia county ya Meru na Kenya ome ya ndigoro agent tuko narua turi na MC wa Korotwa ndene ya county ya Meru Mheshimiwa Gaki tukethra tukiara yenu yetu menya manto razakari na nkoroki twethira kinya tukigwa uge bwaku ugo tutegeta uri interaction de chia ndigoro ya Kenya karibu sana ndene ya mubango joturinge ime na nkethro anke kwataga ugani Mheshimiwa wetu Edro Kinyage ukethe Meru karibu sana mwishi. Thank you so much Dennis. Anke mutegeri wa mubango jwa turinge ime kire TV yetu ira twendete Meru TV rukiri rurwega mbugimbagiri bitawa Doris akiwa Nkonge nominated MC ndene mbunge Meru na munini wa mukanukio baraba ingine ndene mbunge Meru. Right. Karibu sana mweshi. Thank you so much. How is the county so far? Since the last time we talked to atigiride manto anto konyitho muma anto gutonya so far how are we doing? Niboega sana mbuge CC kenda kana minister betu ba county banywire muma Alhamisi akiumia kithiru na ibethi bajukiri ofisi bethiritwe bali ngugine turatigerie CC umwe jawe Karwetha uria report yewe iretiro kiriru narua thainya cia rukiri narua nirio kamiti ya appointment iretete report yayo kiri mbunge kenda yumba bomba kuromba mbunge ikurukia na bakethro bandikite bena mendekiria jara bandikite kulingana ora ba mungire mauri na ndi na riro report ire tindene mbunge thainya charukiri amona supplementary budget bio bire bijite narua so
report ire yakinya ndene mbunge kamite ethirwa endekithitie Karuitha na ng'ani na nakurukitie viwango bia ena iwango bionthe na kira gikwendekana gutwika CCM igachoka rombe mbunge ri onthe kana nyomba eshimwa bebonthe kuringira report ira kura ne ringirwa kura ya kuruka Karuitha akethirwa eterete kunyuithwa muma na gutwika kinyawe CC wa 10 wa kaunti ya Meru. Mheshimiwa Bokami discuss ora tone boke discuss last time the CC bange. Kawaida no to amithujo ura twathujire no turira majority leader Mheshimiwa Mutuma wa Kisima akareta report iria ari the majority leader na ari mumemba kamiti iria akathoma report na mendekithia ja kamiti na athira kwandikithia mendekithia ikambiria debate ikambiria gukurukira we antu bagaita maoni jao mwanya na kumira au wakanya ni speaker kaire kuromba kulingana na eshimiwa bagaita maoni kubaromba kaire bagimiringire kura na rira kiuria gikaorua kia kuringira report ira kura ika follow the process ira barabange kenda bathingatire. Alright. Na nkurukingo ngurikane mutegeri wetu ni mantu toketha tukuretagira kinyajo oaja emwe kwa emwe kire Meru TV kama bunge ya county ya Meru. Tugita mbere motion tuko inkai ikurukita tongeria kana tongerwa Meru ivombere kuthira gwikinya ara kwa rais. Mumeru no ende kumenya maybe mawega jari hago expect kumania na tongeria ba Meru kuthira bagikinya ara Nairobi kuona rais. Imbie njagara bwetere kuthoja. What should we expect good things from that meeting? Ibwega sana na mbire mutegeri wa Meru TV atongeria betu kukinya na area State House bogere bakwenda kuona munene ibuje toina mirandi yetu mingi irungami story project cha thirikari nene icho twetete kwaraniria na kuga batu turi jatongeria ba Meru imaendeleo jari kutukwenda jayo first priority number 2 kwena project chetu iwite ojoretwe twete kuri kojoru ari na ikarikia ngugire na ndenda kuga itwathikirerwe ura kwa batarete munene na tuthikirire na ndenda kwira Mumeru ari batuta kaunti ya Meru mirandira yonthe thirikari nene itoete ikojoria na itugena gwetera nontu mwana agakinya kirithe na akaromba mugate nontu iturombete itwaririe nontu gatega muchemano jura twari around table meeting jura munene wengo na mutongeria wonthe okona constituency chiari were represented nontu itwari na MPs betu bonde the county itself ni represented by the governor county ni represented kaire ni MCAs bonde bambunge Meru ikwari na senator uria uri mwene oversight kuma senate na leo gikaronekira itwari na mubunge wa Ekuru Mheshimiwa Kairemia kwa uti mutongeri wa Meru tario na kibonde uti mutongeri wa Meru tari na kanya kauge na kwendekithia mendekithia jara jatu jatongeria ba Meru tukwenda Meru thithio no twituje twina mirandi yetu twina bira tukwenda kinya thirikari ibwijirira president ari Meru gavana wetu Reverend Isaac Mutuma ntwaithinkia na murombere upgrading ya Meru level 5 hospital itwika level 6 na yambiria kwewa support kuma kire thirikari nene tatoira no monka kaire chirikithwe kuma methene na itiarikithirwe kwa undenda kuga batu ja Meru na ngwataniro yetu ja Meru still neri na umuhimu no nturira munene akona tugwatanirite na mbere antu betu ngwataniro yetu ite in vain no nturira turetikirerwa gwitanga ikuru kana na area State House na mpwe twita kuga ura tukwenda ja Meru kana imbiongo tukwenda antu betu bae wa first priority ikuonania kwina ngwataniro gatigati-ini getu nontu nukuona rira kurari na andu aria gutira iganaua tutiromba gwitwa garune rais tumba kwaraniria tumba kuga bura tukwenda tumba kureta mendekithia project chetu na itwari na kanya gakega buru kagwika project chonde methene project yambiritie gitarina yabati kurika ri nikitira ri kanega solution methene na ndenda kuga murungu ari mbere mantu jaja gakinyanira Dennis ko project ira chonde chedrikari nene chumbeta kudwa chestol for the last 2 years nontu ikware na kuchanio na gotira tona babu tatongeria MCAs governor buria amopogeta commit rais project yu chonde no tuge thai Ameru bathira bakimenyaga chikethro chikirikira Ameru bamenyekethwa ikirikira nontu ichiarirerwe kwa kirefu itombire muchemano jwa tutari na antu babaingi mutongeria no mba kweresa project yambiririe ri yabati kurika ri
na president na igagua nontu wengwa mwene na chije kinyari Nairobi na chije nura ria turathukene na mbugerera ara kwina andwa uti muntu enda guchitonyithio muno lakini thaa ici nontu bwangwataniro yetu iro no iturombere gwitwa na mbwe na twaraniria na twaewa promise area na ndenda kui promise ikomba gukinyanira nontu itu kwari na mugambo jomwe ara county government ikubati gutonyera gi project especially cha project ira twize thairwa ire ko partner katika national government na county government ya industrial park ire ndene ruirerwa rera ne arererwe na batu project ira chi ko funded kire ni national government na county bejete amwe kenda ba contribute project ira ndenda kugana nde thirikari county na ngwataniro ereo katikati-ini getu governor areo umweru governor areo ukwereanwa na assembly ukumba kuru akiuria agachokia na kirimbecha ira ciarokita wanontu ba murandi chura ndenda kugana nontu ikauma project ire karika ira cia national government katikati ka national na county ndenda kuga twina ngwataniro enjega thai tukwari na mugambo jomwe ka project cietu ire irungamite na mawira ne jara jonde twikiri president twina uma kulingana ora twaririe tukarikirwa Mheshimiwa tukatha tukibonaga nandi pengine bukiriungira rais once in a while nandi bukatha buna kanya kauga kwethera bukimuriungira gwita kumurikania mawira kana tuge that was the last visit bukatha buna some kwita kuriunga nau tuketha twina kanya na ngicoka Dennis Mpenyiria Meru twina mwana wetu uri akwina bautwe ukuriunga igita riringi Professor Kithure Kindiki uri deputy president wetu ntuko kiumia na ari Meru na kwithura na kanya kwaraniria na Meru ko interact na Meru so mathina zetu ja Meru kana ja tuinya uria twinwe mutongoria twinwe itukuona nanga itukala twimurikanagia ntuko kiumia inya yeje ari kaire Meru yeje Central Imenti constituency Austin Mheshimiwa Kirimango Chine mbunge wa Central Imenti kanisa ya Catholic parish Irije parish aja abodguchi ya ruguru so batu taizi ochore boeto na president ochore boeto ja Meru na deputy president yo chore boliki na ndenda kuga muchore ria bwe no chore na muntu bantu ja mege ja umanaya no chore no ntu itukwereanwa itukuiganwa itugomba gukinyira uria tukwenda gukinyira kwa ngwataniro eu ni tumite twethura twakueria akwe na garo ya rais na ndenda kuga mantu jara twa promise ja Meru jakarika right Mheshimiwa tukirekana na mantu jau je rais tugachokera kire rais kidogo au kabere kwena mtu ukombera Samson salimia sana mheshimiwa muulize aongee mambo ya chai ambayo governor alirudisha Mosh kwena mantu jaja chai ni rari kurata issue na taigua governor achukire chai kiri county staff na taigua nya former governor na thingati baba kuiba kimenereta garire I don't know in a nutshell no uge kiwige ntoka kya kwagio in any way ndenda kuga atire Dennis kinya baotwe twina itibango ge nja cietu twina alitibango ge kambuni ne cietu na ibenda kwewa kana kwewa kukarua na njire njega kenda mutore itanguge kinya baratu ito andikite ofisi ne zeje inkwethe kibukunda gwa roche na inya chai ndi na weregero Meru TV staff bukunda gwa chai nja yeze era tegentu gya kwagira chai egikombe kimwe kirio muriti okuonguge uri ochitaniretie uri oroka kuma rukire ntegwitekia gikombe gya chai tubati kwithura twigambaira no ntombeche ira techia mukojo muntu imbeche cia thirikari itugura iranto roje nyanja cia tukundana ya roje itugura roje nya kwina michemanio na ara twithura nya wina kiatho gyaku kana nya witite antu ubariria kana witite nya ariti baku bangu gibuchemenie ntegwitikia chai gintu tumba kwithura tukiarairia ja county nontu chai ije teka ya introducewa igitara thirikari ya Reverend Mutuma Ntoithinkia chai ije nerea igitara ya government yambe katira umunya chai ije nereo igitara thirikari ya kiraito murungi igitara ya ngavana Kawira Mwangasa yeja uga kachai kau ikaure chai eu yechoka kaire staff nontu ibari na mararamiko na ibari na uge bwao imbie tumaga chai kau konora
Reverend Isaac Mutuma na wagacokia kenda at least staff bare inya muntu aroka kuma jarira gukwithura kurite muno muntu akethura umite kuraza na etete na aretete kuita gugethira inya jite dikwota aumite maua aumite mutuate omba kwithura muntu ujo aumire inya ate kundite gachai nja yawe nontu nagukira guchererwo ingugi kana maybe nontu ba issues mwanya lakini ntegwitikia gukundia muntu gikombe ga chai inegamba nontu inya cietu na raturi kambuni ne cietu ira tuitanguge kana biashara ne cietu aritibetu bangu itu bakunda ya chai itu bakaraia bobwega itu bamenyaira na riria ndene cio kenda nguge kuitwa bobwega mukali muthiti waku anguge nethirwe na ng'anirite nethirwe na gwikwa bobwega nethirwe na kona services iri batina kuria na kunyira na gukara bobwega iria kombe inya gwita nguge ate na gintu ki umutanga so gikombe gya chai ntegwitikia kina issue kage kya mbecha ingana ikombe gya chai keja kwithira no kujukia ugatethia one individual the whole county ukagurira muntu umwe ng'ombe ugatethia muntu umwe aka wamugurira ng'ombe ekeja kwithira ni antu bo staff yo yantu ngirira ndatu mbechi uchi kugura ng'ombe banyuite gikombe kimwe gya chai rukiri bakinya ngugina kana bakinya thainya ninte gwitikia Dennis chai ni bati kwithira ikigambairwa nontu igintu kiario kinya thirikari nethira thirikari eja ya former governor Kawira Mwangaza eja ata chai acoka na Reverend Isaac Mutuma eja acokia chai kiu tegintu gya kugambia tubati kwithira tukiuraia Mutuma kana tutibati kwithira tumuna niki uracokere chai tubati kwithira twimuuraia atiri nontu no uracokerie chai nontu no uracokerie chai ariti ngugi baba bagaita ngugi bwega nkuruki environment robe kana nontu beka ina conducive environment njega nabo bagaita ngugi urakubaterete bakothorani ogoti urakubaterete bagagu support gugiria agenda kuja gavana bagagu support gustia and ngugi ro baete bale junior officers baku kyo kuria tubati kwithira kuuraia gavana tikwithira tukiuga chai etabati ucoka chai ne gutakanya utikanya iguta kinya ugo kenda guita ngugi bubwega no monka withirwo nyiri no karibu bwega. Right. Mwishinga kuthomera ripoti iria endera kuthura kiandikwa ni former governor kumanta ntuku ijiri ikurukite. Former governor Kawira Mwangaza ugere I am the governor na uga I am still the governor of Meru only that I did not go to the office. I was voted by mwananchi and I continue serving as governor until I'm voted out in 2027. Yu ni roto rukiri those are daydreamers ka kurota muthenya ndenda kuga ngavana wa Meru thaizi ni Reverend Isaac Mutuma Ntuithinkia ura wanyuithirwe muma aratuika ngavana wa bana wa Meru no keja kwithira Kawira former ngavana na gwitikia no ngavana abati kwithira akeja ofisini ikeja kwithira no ngavana no abati kwithira akithithaia mirandi ya thirikari no abati gwikira agikaira kirole mirandi ya thirikari so ndenda kwira ngavana Kawira Mwangaza igamba iria mwingire na kwanengirwe na njirere batetero ntuba makosa mbari netikirie na cindirwe ahil endere gwita ngugi ciawe aye Mutuma Ntuithinkia kanya alitere Mumeru ngugi no ntukira igituma tu akwenda kuringa Kawira gakwenda kwithirwa arerere banti groundine kana agakukira kuka kurega kakona jaka akira akoriria ndenda kuga gavana wa Meru uria karirite giti monka nandi ni Reverend Isaac Mutuma Ntuithinkia no uria thingatirire process ira ciabati kuthingatirwa arangazitwa aracoka aranyuithwa muma kuringana na katiba arajokia ofisi kuringana na katiba kwa Kawira Mwangaza na nogoke nekeja kwithirwa nail I know the hearing process no tukinya ugwe kuma gitene jakira no tetike no te abali uga kiuma kana te go accept numete no monka ukarekinya muntu ake kuja nagera ndali ni Mumeru uga so na ndendi uga iwi ndali ngabana kugera former ngabana nontu Isaac Mutuma Ntuithinkia no ngabana we na mwe kanya amuitere ngugi 2027 yekinya Ameru bagacoka ndebene Kawira eja gucindega mpaka otini mbere agacoka ethirwa akenderea kwingwa engi ole rwigite kia ngavana 2027. Alright. Ngatonya aja riuga Emily Gaki kumacharia good morning too. Uliza mheshimiwa MOS wamepangia aje na when is the recruitment starting? MOS ruro bombe mangire tate. Ibwega sana ingwitikia tutithiritie biumia biiri ndiuga nindi tutite kuthira kiumia kimwe kuma CC baberu bakujukia ofisi na omuntu wonse department yewe na mije niriku na MOS na department ire mirungamirite na itukona CC bonde ibali in the top gear
kwithirwa bake ara kubangania mibango ya department ciao na giki gintu kiria gavana wengwa mwene tukwira anyuithirwe muma augire Meru Youth Service igacoka na twina wirigiro bunene igacoka no monka na yethithirwe mibango emega na mikakati ukimenyaga na abiro tukuruke supplementary budget ya kwaraini mbeca kenda ciumba gwitira mwananchi ngugi kulingana na katiba na kulingana na government act na kwa undenda kwira mumeru ari na muyuthi uro kule mantu ja Meru Youth Service igita riria Meru Youth Service igatonya in place bakerwa bakamenyithwa bagatangasirwa gutuntu thirikari thithaia etitangasite na etiugite na ikethirwo iri open na bakauga na mubango juju akinyanira bakamenyithia mumeru onthe ari na ingwitikia antu betu bakara bobwega nontu ituraromba kakinya thirikari yongo echokinya mubango jure runya junyo antu babethi kwithura bakithare nontu tuje antu babethi mono batena ngugi na kazi mutaani netethaia mono antu betu babethi so ituraromba inya thirikari nene igaomba gucokia kazi mutaani nontu ne janande kwina ngai irambiririe kurou drainage nyingi muno ichi brokete ikio kona ruji ruriteria amine jo kurwekondra ya into bionde nontu drainage lakini ria kwari na kazi mutaani antu bara na bara betu babethe ibomba kwithirwa bete gaira mantu jaria mbere ngai ura mitaro yonde ni theretwe na are kuingana ibagwita berugura gutemate jari na untere cia barabara na ara kwina drainage cia ruji kana miukete mia gwetithia muguo so tukuromba inya thirikari nene Meru county ikichokia Meru Youth Service no twetumba kwa accommodate mu youth wonde ore Meru ndaromba kinya thirikari nene the national government ichokie kazi mutaani kwa inkuromba MPs beto pa champion for kazi mutaani ichokwe nikenda antu beto babethe na youth barabara Meru pomba kona opportunity ya gwita ngugi na kuona gantu kao gagwikira mukone. Wow, thank you kuthenya gucokia kiuri kiu mheshimiwa ogo are nominated na kiama kia UDA right na kagite na during the elections Mithika Linturi na arungamite gite kia governor na kiama kia UDA but currently tukona kidogo ago change ambicha na tona nyerekera rutero wa Munyoro pengine ogo uri kiamene kia UDA na uritega atetagaria ria Mithika Linturi kwithirwa nande agita ruterera kana agichikina kwa Munyoro akionekana to more kingpin banteria number 2 erojukirie tagaria na bobo jite nyuma ya governor mutuma to ithinge kwithirwa akimurombera gite kire thirikari ya rais but tona Mithika Linturi live wazi kabisa na rerekerera utoro wa Munyoro. How did you take this thing? Mbega sana nduga mheshimiwa Mithika Linturi uri former CS na ri umwe wa candidate betu ba UDA na ura twa campaign de bwega muno nontu ngitwika nominated na kiama kia UDA ndari coordinator wa kiama kiu nene ward ya Bothuguchi ruguru Bothuguchi West rira kiama kiezire first kenda twithura twina twachiarire UDA kiagu kwa mheshimiwa Kiambingaroni niko kari kana kambere Kenya mzima kakutaro by election right? By election yes. ya UDA yaumire kiagu na nio twambiririe kiama kia UDA nio twakionanirie macwekio na Kiambingaroni agukuruka na kiama kia UDA 2022 twa championire kiama giki muno twathithia mass registration twathiuruka ndo tudo kuregister antu kiamene giki na batu twari na candidate wa governor jawe Mithika mheshimiwa Mithika Linturi ari candidate wetu wa gite kia governor na twaromba kura na tuika number 2 na ari ashindine former governor Kawira Mwangaza na kura 17,000 so na no kurikana bwega buru Mithika ezire campaign buga gategatene nonto udaito expected former governor Kiraito Murungi arungamana kiama kia UDA so rira former governor Kiraito yetereke bus then twaere tutiumba batu no monka twina candidate wa kiama kia wa UDA kiri gite kia governor nio mheshimiwa Mithika Linturi ajukirie mantu na ajukitia actually a campaign for very few months mbere kura ikinya na nontu kiama kia ari na mizizi Mithika mwene imu siasa no mbere kuthiuruka county ya Meru na pasuedi ya Meru na ba mwakura nyingi muno kinya kethira itanganire na kumira ito aero gite ya CS wa agriculture na Mithika atuika CS wetu wa agriculture all of a sudden agusavu igitare kai gitekira kiaura na iturari na wirigiro nya uni ngo ndirari na wirigiro
nonto itwije maso na itwije ngugira mithika rinture itirite kiama kia UDA ngugira mithika rinture itirite President William Samoei Ruto iturari na wirigiro at least aga position in a place lakini gwita kwawe na haria chaoni ndi mheshimiwa Gaki it was too hurry, it was not timely nonto jatu ja Meru turabatinya mbere mheshimiwa eta mithika na ara wa Munyoro iturabati gukaranthi mbere ta Meru kurania biuria na iroto na inyarira turakara tukiara na iria jatongeria iturera na round izi tuti join blindly kana tutita tutirikenie no monka ja batu ja Meru tukamba kurania atiri mbere twikia bangi ngugi batu twingwa jatongeria ba Meru kana ja Meru na mukario Meru imbi tukona au twetete itui position itebwega twina one political party which is strong ja Meru ira tukaka mata iteri bargaining power yetu ira gatuma tumbe kuandikanira inya memorandum of understanding tukira naga atiri batu ja Meru tweza na kiama gitu gigwitwa ucio twezete na antu baba batuthingatite twejete candidates baba barungami na kiama giki na batu imbi tukona twabo join kuthithia the next government na ni uo ni respected mithika ari senior politician wa Meru atweta kinya tukaranthi amwe turi a Meru turania 2027 nezete ja Meru tugeta tuibangite atia iginya kumuromba thaiji munene okwa mutanochia tumite mweru imwe tukomba tukamba ukaranthi guru na twite turi a Meru tukarenthi guru atongere betu kuma gavana kuma MCA kuma kinya grassroots leaders graje opinion leaders bonde tukarenthi ja Meru turania atiri imbi batwe ja Meru tukona tweta na ara twitite kana twa supporting ngania kana twa support bangania imbi tukona no ntugatega chabatu tike amaturare yakyo azameru no ntugatega muturi akinenkerwa gitikire aranenkeri dene county Meru muturi ethero na MP bairi na nominated umwe mheshimiwa Mtururu wa Ntima West mheshimiwa Original kana Muguna wa Mbeo na nominated umwe jawe mheshimiwa Irene arari na Meru ake arari na heshima batatu lakini nuratega position ile aragitite ate aranenkeri no ntoimbi ena keama ago kama taka windete DP ete utarwa yoru ena heshima bangana DP ete utarwa yoru bangana bale nyume muturi lakini na akonenkerwa gite ndenda tutega na speaker wa National Assembly mheshimiwa Wetangura akinenkerwa speaker wa National Assembly kiama kiawe kakiaretete ajumbe bangana baba inji kakiaretete MPs bangana ndene mbunge area kakina MCAs bangana ndene county assemblies cheto 47 lakini nonto ije kwerekana ikiama kya karenjon ka kinyaba kya kwethura ne antu bakai iba kovikereka nonto ekyo bakwerekana bena kyo so ndiromba batu ja Meru na nkiromba wa senior politician urato heshimiete buru ndaka yetu son of the soil mheshimiwa Mithika Linturi mbere tu chitotera wa Munyoro twinde mbere twita ja Meru wa Munyoro blindly twambe mbere matume Meru turikenie kedere inyi kiama itothithio one kana bado twina biama bietu bia Meru twina PNU na Munya twina Mbas Party ya aja Meru twina Nopeo ya mheshimiwa Mpuru na no tuthithinya kingi nya tukaja kwithirwa batu ja Meru bia mabiu bite utugwiria kana ibi utugwire no tu join kiama kimo tukamgikira maso cha kiama gitu kia Meru kende nya tugita ki methene kwaraniria na kuandikanira memoranda tukauga batu twina kiama gitu na tuli a Meru ani o tuli tukore imbi tukona twatonya thirikari nere kana imbi tukona ki muungano jo twita kugita atia kuthithia lakini thaa ici tugeto tugakaraja 2022 nonto twetere tutirikenie twau atu support na batu ja Meru tu atwikaia bange mbio gugi raundi njoni tukarendi guru ja Meru twaranirie tume turikenie tugita kenda tuthikairo twithura wigintu tukamatite tuthikairo nakyo tugeka kandi yetu methene tukomba kuandikanira tukomba gwitikaniria kenda inya mawatho jetu jara twandikanirite ja unwa tukethwa itukomba gucoka tukauga tutaugite uju twaugite uju twaugite tukona itebingana tuona kimwe biere ibitigere twaugite tukona bitano toe ibiere bithatu ibitigere and that is the best way cha Meru niyo gatuma bathu twita tugurikenie let us join hands twina our political party twina kiama kiria Meru tukiungite mukono
kwa nguvu kenda tukienjoy the coalition yethe atwetage Mheshimiwa William Ruto 2027 ethwe na kiama kiao na hatu tuli Amiru twithwe twina gietu kira tugwete mbaru na ndinya tugita kwandikanira tukethwa tukira wa Amiru bena kiama gigwitwa Ndoresi chatwe jantu ba Ndoresi turiuga atiri batu thirikari je kuruka tulenda 1 2 3 4 and that is way to go. Mheshimiwa indi tomaga biama bia Meru for example tugetaga auka nyuma bia mbiri lakini tugerekera kidogo election ukona biama bia bikumerua kigeta gikamerua kethira still tutakinyere nyantu bakurekeria presidential candidate kiria kia Meru. And do you think one time kiama kena upeo kiama kia mbasi kgetha kirekeria its own presidential candidate? Mberema tatu za Meru tukasupport biama bietu grassroots tukenda kurungana na bio za Meru tugafilu candidates ja kethira for example twagwata kiama gitwa Ndoresi mukono kana ikyo twaunga mukono tukethirwa kwina MCAs barungi na kiama kiria tukeja kwithura kiama kiria kirungikite MPs constituency chonde kiama kiria kirungikite candidate wa governor kiama kiria kirungikite candidate wa senator kiama kiria kirungikite candidate wa women rep na tuchoke batu ja Meru twithura kiama gikigeto tukumara county ingi na twendia sera cia kiama gikindi tuije initiare kiama ikia kiumite Meru tukendia twine atano cia bariaza Tharaka Nithi county twina Embu county bonde ba Mount Kenya East twina Nyato eta West twina county no ingi tukendia sera cia kiama giki na tukomba kuona antu candidates bakurungama na kiama getu county ne ingi ndenda kuga twethura twithikairwa na twethura twina a good bargaining power nontu tukethura tukiona naia itugwatanite turi amwe na wikyo tukamatite. Okay. Kwera mtungona mchoge kiria kwa good morning. Au askari wanazunguka na gari Meru Town wakiharas watu wa matatu mnawapangia aje kama bunge? Niuretio. Mbwega ingwetekia askari baraba thiuruka na ngari ni reinforcement barabeka on especially kiringali na aria kwina inyangali cha matatu kwe ite bati kujukiria antu kukamatira antu nontu iga cause jam kwina route ite bati gwetira kwina route cia utonya na cia kuma so rira antu baraba kuthiuruka baki kwina inya baraba sunguka ba revenue nontu bwa ngari yonthe ni bati kulirwa parking na umenye mwananchi na mumenyithia ari counties igakura tware ushuru county igakura rira wi thokone ukagita ugoti buria uri etheri 20 ria kai 30 county igakura ethira ugo keja na ngari ku mutindwa o ethure kwina nara parking imaki ucinike ngari yaku au etindeo uri 50 iro tugakuria county turuga uyambio nding Meru together kana twikuria Meru kana turi aka Meru turi amwe lakini ekeja kwithirwa ugwe uri kansubara nabo bakarega kuthiuruka bamiki ondeu nja mutindo etethira Number 2 batwe tutumba gukuria gukirio goti bwetu nontu ugwo gwa weja na ngare ku mutindo ate kwenda kuria 50 eria thirikari yomba gukura batu twenda muoroto twa thirikari ici mwaka ijo jo itigere iri yombe gukiria revenue kana yomba gukirio goti bura tuthuranaia at least bugakinya no inya 1 billion county ijo etagaria ndene mwaka jumwe lakini nande batu ja wananchi itukwenda county turitira ngugi itukwenda county thro ina more resources kende twitira ngugi lakini batu ja mwananchi tutikwenda kuparticipate kuria ushuru so ndenda kuga baraba kuthiuruka taunine kana ngari iri thiuruka cia kanso taunine icha kumikoda kutegethira no ugurite parking number 2 kutegethira ugwe ngari cietu cia matatu we arabo bati gwika antu nthi cia stage uti we are uti bati kujukiria antu lakini wo arenda gwita wikore we ukioja antu urugite mukondo stage so ndenda kuga antu bara bati taunine ki makosa na rira kwithora kwina katia ikuripota wa gukaja gutireta bubwega na gukaranwa na gugakara bubwega lakini sofa bale area kumikoda taunine cietu bale area gutega ba ngari uri ipaki bale area gutega bara bati kuri ogoti bwa ngari iro wona ngari gikirwa gikabio kiria gitege ikura na ote kwaraswa ko kurikanu atiri ugwe ngari cirira yejire mutindwa ya tonyithwa parking iro kona emanki ne bati kuri ya thirikari ogoti ba ciringi 50 kenda thirikari no yona mbeca cio gwikira cibitari ndawa thirikari yona mbeca cio kwenjera barabara thirikari yona mbeca cio gutetheria kwa mwananchi cigwikira roji so itole ushuru tujenge Meru pamoja. Okay, thank you ngotukia kwethira kimuchogere kiure kio ntuko ya kiumia itonere ikarika ere kumakania ikarika rero umira na Migori
tuna rais akigerero kiratu toza something ambayo kwa the trend ogwa as a leader mheshimiwa wajukeria that incident ndenda kuuga onto boria ni onto bote bokorokine gita ni onto kinya wagi bo Anthony no keja kwithira muntu uri inya thira ikuria muntu uri atari na intention ya kuringana na uria kuthingatina uria senior ekukara kuikara muntu uri ni antu baingire baingie bakujukia president imbicha na thimo kwana nde nya para benyume antu bonda bokiririe thimo ciawe iguru kenda baringa president imbicha na bange ba record rwale rwa president yakwaria na nde thimo ikuingie iguru ri antu muntu no make fan aitakira ato no nto ate na thimo nawe ainga na kyo boto ingira iroko kwa muntu mo iri aringire muntu uri kirato kireta mbere ndairiku ikeja kwithira u ni ugwakari it is very unfortunate no ntu iri isira uri munene tigandire sinyokeja kwithirwa utaringire president William Ruto kura shimu presidency noe mutongeria wetu wa national noe mutongere noe rais wa Kenya itwithira twina ndekolam kinyokeja kwithirwa muntu tikumwenda ogwethira utikwenda kuthikira muntu karanjeku na rira ogwe ukwenda kuigura muntu akuga iro kumanja chauni keta na mucemano makutano muntu ro kwenda kunthikira no ithero akenda gutintikana inya igura ngagitate ngauga no keja kwethira utikwenda unthikira ja mheshimiwa gakirira ndunga mikirengoni ogwo utibati kwija area ere ubati ukaranje kuno muntu utikwenda kuigwa rwale rwa ngugitate nkwaria lakini ria tumarire tutakuthikira munene tumarire kumuthingitira na wendo tumarire utigite ngugi ciaku inene kenda wita kuigwa imbi munene jite nayo area ere nae weshima rira ribati nyokeja kwethira uri muthura kithakame ja William Ruto ndenda kuga eshimu the symbol of this presidency ari mutongeria uria wa muri uria wanyuithitwe muma gutwika rais wa Kenya untubura ni untubo buthuku muno bugwatarisha uturo bwantu baba ingi muno nuntu ndenda kuga ndenda mumiru kana mukario Kenya inyare ari aimanjeni ukeja kwethira kirato kiria ikiaringire president metho ukiamuthimite ni atakurindikara itubati ucuria bu no tutureja tule ogore chito muntu uri atarisha maisha jantu nkurukie ngiri imwe bara bamuthiurukite au uri atarisha maisha jana bara tukamatete banintini bate kumenya siasa tukamatiriana tweta abo mucemano jajura kenda bona munene lakini ogore thro watarisite maisha ja mwana innocent ugatarisha mwe utoro bwa mwekuru mkongwe pajojo para bejete kugora munene akuga no ntukira ndene sindenda mumeru ari imanjeni ukethori kiaringire president ritho ni atakurindikara what will happen no ntu number 1 president na security mukaraia na no kuona kirato gikugerwa ake uria bokirire bakinyire ngari neguru askari bangana kana security bangana bara bakinyire ukeja kwithira ndenda mumeru tuciurio ukeja kwithira kiamuringire ni atakurindikara antu ara nyantu bangana barindi kwa gachakachene antu ale irenda very bad irende karata gita rera Jomo Kenyatta yes na ndenda kuga antu betu na amiru bare ara bututhikirite mutongeria wonde ore okeza nae weshima yawe kwina antu bara bauma rero kire bara muringira kura ogwa rira aringire kura majority jara take the day kabetekiririe no gakwatha monka gipindi kya miaka 5 kithire na ndiuga tutita atongeri tene na nkundi tuteba itotongerie na oboraga tuteba itotongerie na kubaruma tukaba itotongerie na kureku ni osira iroga itano mutongeria gitene agaitwa na irumi agaitwa na guchambwa agaitwa na kuragwa na agaitwa inya na kugerwa maiga lakinya toriugo keja kwithirwa MP wa Kispaolo ule orakwire ukeja kwithirwa imuntu muitete oturo arabati gwetera 2027 akamobilize youth akamobilize ekoro akaumari akoro akeja na scorecard yakona ni atwirite agaka barabara atakire atwirite agatwakira skuru atatwakire atwirite agatwenjira roji atatwenjire na ndi njoni tumare tumuitete inegeto na kura chetu muntu agaitwa oturo bwa oreo uri imwe mukuru wa muntu uri nethe wa muntu uri na antu bamutegete nyuma yawe itumuitegete na kura chetu akarienja yawe akariana bawe akarie mwekuru wawe thank you alright rembera turingeme kaburia from South Imenti akauga do you think counties should be reduced from 47 number 2
NGCDF money should be taken from MP and given to governor. Ibwega sana ingwitikia kwina maoni cha kuuthuranwa na za MCAs turoririe ikwenda ku regularize mbeca cia national cia CDF na affirmative fund ya women rep na mbeca cia oversight cia senators wekiuria kirezire kiri rwaria rura na maoni cha kuuthuranwa toria za MCAs ward fund iko ward fund mbeca iri gutouch mwananchi ground-ine ule akuwe na thirikari ya devolution na rira devolution yenjire kendo tungata bukinyira mwananchi monka mashinani ndene na ndenda kuga mtu ule okarana mwananchi daily basis mbere nyo kinyira MP mbere okinyira senator mwananchi amba kuroka kwa MCA nuole nturene reale no ntwethe MP na membi wondi nya ithano ena wondi nyanya kwina wondi nya mugwanja kulingana na geographical area ya constituency yewe lakini MCA ule ala warungamirite wondi imwe kana gatura kamwe na mwananchi mbere akinyira MP omba kwithura wondi yewe ni wondi number 7 na MP akara wondi number 1 na distance nye gwita mwananchi ou kwawe akinyira MP atone inyangarama no ntutedio bura kwenda bugetumira ngarama engiri ndio utedio bura kwenda ibo chiringi 500 mtu ya mwananchi akinyira na mpwe MCA iro turaugaga atiri muswanda jora chochoke kaire riko choka include wondi fund yo no ntubatu ja MCA sitwathithite mendekiria zetu twandikite memorandum cietu turauga mbeca cia wondi fund ichie regularized kenda at least chuma eke treasury directly to the ward kenda for example ira kukwiza ngavano te kuiganwa na MCAs kana na ward reps bawe kukeja kwithura kinya wondi eu kinya ngavana ethura bate kuiganwa no ro tongeretie wondi kwina mbeca cha wondi eu kuma ke thirikari nene baiganite na batiganitwe mbeca iu igakinyira wondi eu bendene na batendene mbeca iu cha wondi eu igakinyira no ntukinya allocation dia tuithia kere counties cietu kana kere county cietu kuma kere governor twarokita mbeca tukenda ikwete ithiro ereo katikati ka wondi cionthe lakini mbeca rietwarira wondi fund rietwarira terigo kana te regularized ikio turaromba ore mbeca cia national CDF national government CDF money mbeca cia affirmative fund cia women rep mbeca cia oversight ikwenda gwikirwa cia senators turuga ikithithio na cionthe igikirwa kiri mutaratara kenda ituika mbeca iu ni arari kinya wondi fund ni include ndio kenda mwananchi MC ule murungamirite pakigana na ngana bate kuiganwa mwananchi na kuona gintu gatigati-ini gacio so aturaugaga atiri patu tutina thina na itukugwata mbaru no ntu no gutega CDF ule thithiti ule itethetie kiri especially ki basari awarding kukiria maskuru cietu ki gwakene wa maskuru ituije kwino skuru irari na pathetic condition kwiyo skuru nyita tura kura lakini ria CDF ya camera into press tuonete ogaruru kuva infrastructure skuru cietu weja ni bwa basari urapo weja nontu kamitire etarawe kweza na beja basari ya CDF itarawa kuma ntore ithora rungamiri ni assistant chief na kuthora kwina kamite na muyuthi gatigati-ini kao kamite na mtu disability kamite ije na mtu ndini kamite ije na mtu eldontora so ni thereka ikundi pionthe biria bi represented area bitho bina representative wao na riria mbechira chikarairwa nthe cia konto ciega wa sublocation level pesa cia CDF sublocation level so MP atekara nthe obichine na ofisi yewe baheja na mbeca from the office no mbasare ria chojera ria national government form itoka uobichine assistant chief location senior location level sub location level assistant chief you know chikara chicho form chojera chiari bagira form office ne assistant chief bagira cyber form chojera itoka office ne assistant chief chiachokwa sub location ni unethora na committee ya CDF iria itega ibao bojuriria nindi yawe kariatea kamitira kuringana na mbeca iria sublocation igairi MP no neta another stage kana step mbeca ikagawa pa sublocation kuka for example ethira I sublocation ira mpumite kaugo kwena milioni iria gairi
Kamite nande ne gakarande na milioni iria na form ira bena cio bone atiri baba ande school form chao baumbie mwanya bajokia cha college beke mwanya bajokia cha university beke mwanya tie para be bonding secondary school tie kwa mwanya bana rais nonto sublocation no te muntu chibo atiji area manager ale kwe watiji ontolewe pera ne eje form ne mwana ndolesi ndolesi na andeki na no chiumba akadagana form wengi pakona form we ne mwana ngania njeje ite kangombe njeje ite majani ndolesi nambe aumbwe twambe twaeba bae bathire ro gukatire ndolesi nontu na korombete na thine we tinganize number 1 ya we tingani ontwa ojo nayo ngiri nyanya o nayo ngiri 3 ni form mbetigawa so ni ndiuga mbete cha CDF ichikatewa kana ichokwa ichikareo nonto ituize chigagawa from the yani tieta monka ntolene ndene itegagawa ofisine ya mujumbe igagairo in the range ntolene ara mwana inche umete na kametera ne karande gatara yaga mbecha na ndi form ikejo igachoko ofisine nara kwa munene kwa MP na ndi cheki geta kugitate kwandikwa na inkuona chaoni constituency rampumete centro imenti ndonere mheshimiwa wetu tuko ya njuma nombire kurekeria cheki chia mbasa chia centro imenti kwa kwenda kwira achiari mbasare nezani ethera nojoleretie bamberie gucheki maskuru nonto ichikagwa na rera itegui rera skuru ere kuraja muchiari nera wanete ofisi ne ara gatembe ofisi yetu ya CDF agere chekiwe aige skuru so ni ndenda kuga mbeche yu chigatewa ichiethiro irio ende ikethiro irio ndaromba barabara undaga musohanda jojo bachokeri iko kaire ba include ward fund. Right. Tukirekerea mheshimiwa Okirita ugeba kubwa mudhiari uga hello salimia mheshimiwa Doris sana mwambie tunampenda sana kwa kazi anayotufanyia. She is one of the sober MCAs we have in Meru County. Utambira retu raku lakini iboega. Mheshimiwa tukirekerea pengine ugeba kwa mudhibo iko. Iboega sana. Mbere ma igochokeria mu Meru nkatho ari nonto bwa uria twitite na mbere gwika thiri no kiri na ndenda kuga ntuku ya narua twina mubango jo munene buru cyo kweza na ndamu tutina ndamu ekungana na arakirewo brand banks chieto ndene Meru na arua twina mubango jo munene muno headquarters chieto kwambira tha 3 iro ngabana aka launch anto bondo itubarombete bachiumerie na arua tweza ne ndamu wono kiotoro bwaku wono kiotoro bwa muntu uri onge uri otikuizi akona accident na ndamu ikendekana ote antu baba bari akwe bomba gwitwa ndamu ira ita hospitali chieto na ara eki kwina brand banks ira to inacho so ndiromba mu Meru ari uri okuithaga tha kuma aranja tu mareni itochemani ofisine chieto chia county tombe kweza na ndamu tweza nenkoro chieto itheri baraba gekirwa ndamu bane atano chia baraba gekirwa ndamu eze ni arochia na nchoke mbere mu Meru ari ntukwena ari tukurukia supplementary budget tugukurukia CC wetu Karwitha kuringana na ripoti eretwa ne ethirwa ne gukinyaniria mendekithia kuringana ora baketho ba muthujite so ndenda kwira Meru supplementary budget ya kuruka pakaigwa beno gwa itwethira twina confidence na governor wetu na mantu jakakara bwega nkirikia mbuge pore kiri family ya Florence wa Murugo ire ro inyomba rukirirwa na arua Florence no akuma Githongo Kibaranyaki uria uri kinya relative wetu na nchokeria nkatho chiakwa chia mwanya atori baraba respondere bakibaranyaki nchokerie zimamoto kana fire rescue team yetu ya Meru nkatho chia mwanya na nchoke mbere mu Meru ari otutegete ito ndabwere ncha ndabuthaitha tuinda itojokie namba area ya baraba tora iria monki nonto ndenda kuga anto bara ibakinyire in time na mathaja reo ankwenda mbitikiria Dennis mpeja na namba yeu batwe zakari na atori itwethura twina namba era twinde nonto keja kwethura namba era the family ni ukari nayo nonto ini baringire thimu na nchoka kuringira baraba simamoto kenda bombo kinya ni utukona karware karuma ke muntu moga geta lakini direct ndenda kwira Meru ari antu bara beto basima moto ibagwita nguge njega na iba respondaga uri ori within Meru namba ya zima moto ni 0726 17 3505 0726 17 3505
mtu ore within Maua zimamoto yetu ya Maua na mbere ya ofisi ni 0713 64 95 35 0713 64 95 35 ndiuga tugekira namba yu mitandaone urio mize na ezane chibo beto area managers atongeri nya bakanisa dirak begeta kanisa ene itoike nya posters ndingone cha kanisa anto bagajuka ya namba yu na mbere family ya Florence Omurugo bagete inya mwathani no eza na into na kabari na kabachokeria bira bionde bira yerire monkine jora bagena gukireria na muisha momero are ntuko yenjaga tudura twene gitarerega mbere iko sawa tugakua moyo serikali iko imara na tukabwitira nguge mwathani agitutethaia. Thank you so much Dennis. Thank you so much. Arembera Stephen Mongera, incoming MCA Abo Central. Thank you so much ikodra nyawe na batwe. Ndene mabango ipaka sana mwesh. Thank you so much Dennis. Ne kinyamo tegeri wetu bidirange gucokagira nkatho no ntuba kwithira ina tunde ne mabango ja turi ingeme together tugitaga rutero rwa bunge kidogo gutigera ituguthingatira ora manto Zakari in a few. Eta nambere na kurumira Meru TV. Thank you so much. Thank you.